ole ama sain thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tuituma chuan Mizoram chunga thil thlenga chuan mi tam tak ti trap tu ani tila dot kan soi kher lawanga zo inspiration te tranpui ngai te ta na tan chengai lo te khanin he thil ro pui takaron ti le ania chu thu mai kan share photanga chuan video kan en zuyang kan jin konga kapu mi del le anu pui mi khonga ina dila kalkual kan hmuwa khokar konga hla tak tak ke in an kala an fanu sikul kal lai chom nan mi tranpui han dilani kan kalna tur ala hlat tham ema wangin kan thla man talawa poi kan ti khop mai kan poisa ken rem chang ang tok cheng sang thum kan hla ne aron tia eng poni se video kan enanga uluk tak halo en photang che hei bu fai sun pe cheu tina mi ani tak chu hei poin pe cheu mi ma se chang sun pathian hian kan chung tran sang turin mi chang ke po kan la ron thlen ti thina tun chuma hianin nangni po hetila kan in tok pala mo pe kan jin don kan ti kha kan rilwin khoi lu to ka chuwangin hi thil pe kan pek cheu kan do mo pathian hingin ke ni pek cheu ni lo pathian in a pe cheu malongai ro to bro o pathian ne ra lom tin soi don ne o hei bu fai sun pe cheu tina mi ani tak chu hei poin pe cheu mi ma se chang sun pathian hian kan chung tran sang turin mi chang ke po kan la ron thlen ti thina tun chuma hianin nangni po hetila kan in tok pala mo pe kan jin don kan ti kha kan rilwin khoi lu to ka chuwangin hi thil pe kan pek cheu kan do mo pathian hingin ke ni pek cheu ni lo pathian in a pe cheu malongai ro to bro o pathian ne ra lom tin soi don ne o tuna video kan ena tang khanin an nun man dan tur kha chu a chiang ngoi ania chon hemi video atang mai pe lama an thil lo ti to tam taka hian zo inspiration te hi hetiang bak hi pathian van tir kau kan ti te po hi an ni big don mon le ti thei ni in ka hriani an thok ro pui hle maya he kan muangin an pa hemi chung ko pa ber phe chu ti khanin poisa an pe a loma wangin a trapani hei hi aro pui hle ania hetiang ang bak hi mi hring le mi hring a hian om thei to chung lawang ti hi karil ru lo langani chuan comment then khat min ne deuh tu te po hi kan share zuyang hring nun hi amakani then khat chu nu le pa u le naute thazar nuaya ha dam takin engma thongai lawin a min sa ai rengot ten an oma then khat ero kho eng po mu thei lawa an mit adel nuwa po an chunga mo phurna alatla thawa an fanu en kol nan thei top chua an ti thei ang tok an ti alangai ta thau chuania achang chuan hring nun hi a fair lo ve deuh thin chuani ti in aron comment ania adik ngoi ani khatiang din mun middel atong kamoi lo ni lo sela middel chung khan an fanu momo kha an tho chua thau thawangai ne ti kharan nu pa in khokar konga te asur sa nuaya mo hlatak tak ten kala chuan mi nuaya mi khongai na ten dil thin ani chuan zo inspiration te khanin khatiang khan poisa cheng sang thum lai mai anan pe a
an thil soi atang ringot po khan mangai na an nga ni ti kha a chiang hle ni helai comment a hian in tiro pui khop mai nang ni hau om lo ula mire thei chan hai te hi engtin ngi an omang ke nin ti thei vak kan nei si lawa pathian in ompui zel chero se aron tia an huai hian kamit tuetla zo inspiration te pathian in vengin ompui tlat cheu sela ale tam takin mal som bok chero se ti in zo inspiration te kha anon fakna sa bok ani hei hi a fakan phu hlia ani yataka chuan hei mi zo zinga hian mi hausa pui tam takanom to ni amaro chu he ta mi hring kanin anglawa te po kan ti thayang chu mi hausa zong hi mi har sa te ta na luang chuak phal kan tiang chi hi an ni vek big chong lawa chuan zo inspiration te po hian an nei wang hrim kha ani big lawang ti kha a chiang rengani lalpa hi awan thatak emo nangma ni atang hian pathian na tho alang zel thin in om lawang ti kawan hlau em mi khong ai thei tak te chuan enga thole ti ani em kha ka soisual chuan pathian in mi lo ngai dam se hetiang tran pui ngai te in tran pui ka mu hian ka loma wang hian ka mit tui alo tla thin ka thut mun atang hian ka thil ti chak em thin ka ti thei si lo ania ale tam takin pathian in mal asomang cheu tran pui ngai te tran pui tu ni rengang cheu ti in pui roi te hian aron soi ve bok ania engpon i sela zo inspiration te hi zina kan soyang khan mi house salu tukemo poi samhan na tur hreto lawa hi tianga aro tivel mai mayang hi an nimi alawani ti ha kan hre poimo a an mani ya po nge har sa ve tak te pon ni khatiang chung khanin an ril ruwa pathian na tho kha aron lang chuak zela pathian in aron mangtang kai zela ni chon te khan an nei chun te an khon khoma chuan mi har sa te tan an theianga angin an luang chuak ani he hi aro pui hle maya zo inspiration te hi pathianin ale tam takin mal som zel chero se ti kha karon soi du bok ani chun helai comment a hian kan share le anga khovel hi a fair lo ka vati thin tak em hring chan chung hian khovel thil kan ngei to lo thei si lo mi thin khat tan ani khat pocket money po ni lo kha thin khat ta na a thla po thoka an mu lo tu ni si te hi zo inspiration te pathian lamtang in ni te wa chiang em te in aron soi ve bok ania khami video mai pilama khanin video sang a then chu ti len lo te po an nai ani khatiang khan social media aron post se mo post lawemo khatiang ti du na hrim ril rupu ataka pen chuak an niringot po kha pathian mi an ni zia alang chiang hle ni der pon ani taka chon tu lai du am na khovela chuan khatiang kha inti lar tumna ti tok om thin ma sela tam takhi chu kan phal lo ani ti hi a chiang hle ni van duai viawa in hriat chang nei thin ma ila cm2 khi demin vui vai ut thin ma ila keini aya chan chezo khi an lo om le thin vai khat pianga thi le tu theu hi kan vai in thlau thin em in te ro pui hle mai lalpan ompuin hruai zel se mangai tu leina tu le tran pui tu pe zel ro se te in ma hlima chak chuak hi aron tong chuak ve bokania akan sir seng lo zo kani mitam tak mi tui atla a thenin hemi zo inspiration te thil ti atang hian an aya har sa te tran pui du na ril ru te khatin kha an nei pha bok ania chu wangin zo inspiration te thil ron ti hi pathian thu takani ti alang chiang hle a soi lo ma sela thil tia an lan tir tak zet ani zo inspiration te pathian in mal som zel ro se nắng đèn chúa